Oni su prosječna srpska vlastela iz onog srednjeg plemičkog sloja. Svake nedelje u crkvu idu u haljama najbolje kroja. Dvorac im je na vrhu brda, prilično male, ali zbija lep. Tri visoki kule krasi i na njima stari pibeć sred. Rastara kaldrama širom dvorišta, beluci krupni, sivi i beli. Tu konje izvode konjušari, pa topot odzvanja dan vascali. Knez je Branislav prvi u dvoru, on ima moćnog starijeg brata. U prestonici velikog carstva, čuvaj glavni gradskih vrata. Vitez je pouzdan njegove visosti, posao mu je prilično stresan, povremeno koju popije kad dođe kući na život besan. Njegova žena, Knjeginja Mara, ona je glavna frizerka na carskom dvoru. Na posao ima velikog dara, a ume smisli i novu formu. Na glavi nosi visoku krunu, svakog jutra namešta sama. Držanja joj je hvale vreme, ona je jedna pravo dama. Knežević je stribar i Balkan, planinete sa plave krvi. Iako zanimljivi obojica, u ove priče je glavni prvi. Bogdan je duša umetnička, voli da igra, peva i svira, a Stribor je čudo jedno, ne može duši da nađe mira. Sa njima u dvoru živi zed, novogodišnji udolac stari. Slobodno vreme u lovu čaši, da slabo i tisovo davno ne mali. Jednom su knez i otac njegov hvali kruškovac, božansko piće, a mali Stribor je razumeo da je odličan i za detiće. Sutradan jutrom u školu pođe, voljan da ostavi tragu večnosti, pa krišom svrati u dvorsku kuhinju i oti koji gutlje tečnosti. Školu ize prilično svečan, do duše mu beše pomalo vruć, a opet on se izjavi s kabanjom, što silazi i smrda od kuće. Sada u kupu Milko buban, da lice nabaci ražno plasa. Prepodiga neka milina, okolinu prostor mu postavi pjesa. Zidovi prete sa svih strana, da se na njegovu ličnost ruše. Poznati glas ga od nekud zove, reči ga neke nejasne guše. Tako je bilo i u ponedjeljak, i sve druge naredne dane Knežević postao očutan duhu, a slatko piće beše sve manje. Prvi se trgnuo stari učitelj, nekako svog hraba skupio, duboko svemu razani sije, je ponizno pismo knezu uputio. Visoko uvaženi kneže, vicamo, ponosno se gnjelo grada, Knežević uvkanju popušti meni neznog razloga. Tih dana sede knez s ocem svojim da cugnu pehačić dobrog pića, da koji savjet od starog klini u vezi milog mu malog sinčića. Donese sluga srebrni sasud, a glas mu postane nekako nazad. Pognut glave reče plemiću, da je pehar potpuno prazan. Što pišu mene krišu, knez Branislav počeo da besni. Ni na pamet mi nije palo, zakle se deda u obraz vesni. Knežević Stribor, slušaš izgroženo, nikakvu predirku on ima. Zašto je tata toliko bisan, da se tako postao stari? S obzirom da ima vitešku dušu, hrabro koraknu, priznade glasno. Zašto u školi ne zna ništa, postade svima u dvorcu jasno.